Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, leti que faz sabe da de yuya, a de ya i programa o comité de wekai Wiki, asa man de chai comité yo na Robbie Dadu Amain. De senawa odigala den gaman, anga ala den kapiten fu de liba foluku yonku gandi. So se if den yi bala fuwi, anga den sisa, anga ala den kapiten anga den basiatu, de sendi odigiden. Arkiman, ala sama di siki, bebe gado giden, fuden ko opo tapo tapo den futuko wangawi, wabiden fanoudu, seti akonde ya. De sama di lasuma sama fuden, ga jumaje, anai kaba, ena wadi fanta ke na ukaba tu, so langa go on tapu de, au de, aswa de, te ya de amo. Arkiman, ala de sama di ariki, asuwe sende odi giden, sende gwena me ka konde, ala de konde. De sama di gibuka akiti, kwa wedu aporo karamaya, we bigi gado giden. Leti ke fami taki, aboneta pa aporo karamada e kishi update. If you are sabi faimu aboner, aki sama make den show you, a makala wasani e droki de chap, da idea ini kaba. Arkiman sawodu. Arkiman faude ini alibia, nde taki kaba me taki entu, o te iye gwa wata liba na amati, faya na amati. Ma foral liba, Arkiman, we wasani de kai Redens Fest. Na wan solesi ye she makala ki sabi suwen, a wata na igonga sabi suwen, mi sabi sa mienta ki a miti mi kaba. If you wear first day, da sa ye piu, ino swe dia wata tapu. Alo asisa ni biti ya unduanda, da cha taasa ni mai ede. Man nagwa ini wan boto sonde, wan Redens Fest. No tawa itaki ya mea wea sani ya chobo, tawa taki mi sabi suwen. Arkima wata na sabi suwen. Kandi a momendi kaigo i kampu kisi you ja problem. We begi. Weya sani, weya a Redens Fest. A uye piu. A so we begi. So lesi ongo oku nafu pasa. En if you want sama de chai boto ne de kwa ini. Yumu sorgu taki alta iti ya biya sandia ini boto. Sama no wani weyen. Mike a kwa ini boto. Wanta yo kisi problem tia sani de. Yo kisi mama problem de so we begi ba. Arkiman, tide, wo taki wantu sani. En so lesi, me taki wantu lafu sani to. Mana alte itamo deso. Malibisa mataki, aso libisa madetu. Fasan na isipa de na ilafu, ya itaki da de na masolesi. Lafu buntu aini programa masolesi. Ta fasi de fuduentru. Bifai chai mana underwear plasan du chai kwa fesi no mutsi ni barangarai. Arkima famja na mitori metaki. Ogi no de. Ogi anga bung faiwani taking desan de no de. Chasani wakaiko ya istakia bung. Te wasani wakaiko ya istakia ogi. Na fasi diwe siden. Na pay tampu. Chasani pasa pay tampu. Da na ogi. Pay tampu da na bung. Mataki ogi debu wan yesi fesi ogi fesi nya nei. Arkiman, da somesa maitaki fa ogi ideya. Nei, a faishen. Bundeya, nei, a faishen. Nogi wan voordeel. Arkiman fauja, yabita sama, e begi gado, e breiti tewa man dede. Auman dia be wani, tiaman fien dede ay breiti. Ataki ay msako solo gwen, msako sukwen. Amandi dede,
anga den sama fien na ogi miti den mama di wani au mana bung gena bung faide ya ne ifena wa poutu moni adoti anga ome moni a ini ne teken sama asiu ne teken ne ikebroike na bung sayo take oho aiba gadu ichai bun kongimi ata sama di lasha poutu moni fiende na bu na ogi te lasi wan sama fi dede gi una no tu miti uga no tu ma de mandi muse ka dede na polo giden di ofende mo so langa i dede pi de sama di muse ka yu na moni na breti giden na nyang kan dia be bloat wan sama de dia fende a moni de fudu en fuka pu en fuka dos bun anga ugi a yu etaki soutuan tia miti wa sepei tampu da bun tia miti wa sepei tampu da na ugi ma ogi anga bun na we sani ye na sefi sani na faida ye poti a faida ye lontu ne na bun ofa ogi arkiman tide wani taki wan tusani te luku da yede taki wan sani no din wet voor procureur-generaal, voor cassatie, voor alle soorten sani. Arkiman, a rechtssysteem do abia inisa na ya, na twee instantie no moyabi. Tego wako una rechter, te iya de dua uitspraak ma ya, de tevreden da yegwa, hoger beroep. Baka hoger beroep da akaba. En sa de wani no, de wani mo cha instantie koletje ke Hollanda bidi hogeraad. Waliki worien bun, umaliki bun, te de wo taki over sania omdat ade sania na sani sai pasai ni ukonde umusabi den. Arkimana de take te wan yabi wan sandi tai college van procureur-generaal. No ma wan procureur-generaal yabi. Wan. Yabi twee instantie, eerste en a tweede. Dat wabi. Maar wani wan derde wan. A derde wan te je derde hoograad, een voorbeeld met dat hoograad aan Holland. Dat demande ya igwa kutu na ape, gosdwe kutu nee. Hoograad na iluku fi doasani bijvoorbeeld efi fufu nee. De luku efi de a rechter, a lakere rechter pasa wet boom. A lakere instantie pasa wet boom. Efu di ataki fufu efu na juiste wet a pas. Na dati hoograad a Holland te doen. You see? En dat na civil aan straf. Dus dat betekent civil na samanga sama civil bu. Strafrecht na te dogi kiwan sama. Die fufu. Of misdrijf. Dan te atek alukwa rekregels anailu feit. A fufu di fufu. Maar na regels a iluku. Dat te de no passen boom. Da is sende ngo terug takinei. Asan di uduya wa duen boom. Udo opnieuw. Ugo duen opnieuw. A regels die we gebruiken zo to asamaya wa duen boom. Tumali sigo duen bakadati na hoograad. Maar voor de hoograad takinei. Sa manduya. Adenta rechter die dia wondo want de hoograad ni namo hiwang. A hogere instantie. You see, a cassatie. If ataki taki okay, faden doe ya boom, a wet die den gebruik voor taigi taki voor fua boom, da akaba. Da funa, tiari kisi da itan tiari. Want die gwa hoger beroep kaba,
Igua wan kun rector ataki tiari. Igua huker beroep ataki tiari. Igua kasasi da uluku taki ho a tiari dia maya kisi. Una uluku fu adu asani ma uluku asan di den taki adu den koboro ka wet bung de koboro ka wester a historicals ifuna dati da de seningo baka. Maar nom somen sama igua hoger beroep asana ya tu. Soms zie je kiezen bijvoorbeeld 3 jaar tegen wat hoger beroep, je kiest 10. Akan. Dus hoger beroep tegen wat je altijd dat je omhoog is wat lagi strafu. En sama no sabi, if je go take je go voor vrijspraak, daar zijn je bigi opnieuw je kan je getuigen baka. Maar voor een strafvermindering, dan het is aan die zaken gewoon snel. Dus tegen wat hoger beroep, je noemt denk dat je altijd asta voor minder of je vrij. A kanta ki agomo mi make ba pesa ma wa ko uno rector a kisi bijvoorbeeld 5 jaar a wa hoger beroep a kisi 6 jaar sigisi 7 jaar. Maar hoger beroep na directeur diape na wan terwijl de tawan a ko uno wana wanomo ma hoger beroep na die. En sade wani de wani uchai wan wata instantie kon da we kona dati waardoor je cheke Holland yo ya bidi ma probleem fu sanang ye de taki unafu abi wanta derde instantie want te yo ko meke derde wan a wan nyusa ni yo meke usana na bien dus ni wan nyua yo meke leke ko ukarat fu meke makalak da mi taki ukarata wa eke du fadu fu Holland dan wan nyua yo meke. Ma tawa itaki nei umugwa seiji court isabi dati dena Caribbean Court of Justice that one taki na den Caribis konde egwape ena instancia dena Trinidad Port of Spain na pe encanto de ma sama no sabi asa na recht systeem fu wi anga de nufu de Caribis gebied na iklop wan de konde de na ingisi konde na ingisi recht systeem dia bi wabia Hollandse recht systeem en ala sawe du imuluku ala de tawan de taki ingisi no gua taki Hollands gode di oluku itaki de ingisi konde fi den sefi mo a wamo dan weke sana ya u de aini ma de na ishu so eke de watu na itaki ingisi ma kuyana Trinidad de konde de alentula na ingisi de taki do sofi taki hei ino meke nyuan yogo sloita na den meke de meke wan kambagi de rector de na Hollandse rector na ingisi rector do sala den pampila fi di yabi yogo abi fu vertaal de gwa in Engels en asana ya kaba itanga fi fene moni fi ipaya fukati fugwa rector na ingisi rector de ne yo mango payo abi mamoni fu kando agambi kidoshi imu pai fast cost fu na civil misi dan fawodu atmoni tanga gi adala dem demande na uteke SRD na dollar of euro dus dat taki umugoslo ita na CCG mi asha sandebo sa ukandu tusani ondatu nabi ai teket kan ya uteke tefu seka du funu a derde instantie da ukan aksi Holland hole bika a recht systeem voor Holland na sem de zijn verander zijn snel mo maar na sem afude uteke over a recht systeem voor alle teke du voor Holland isi ma den de mo abi den wete de zijn verander snel maar du fui kan de langzaam
Daí kijk, ze mandato dat je hier no fa, u kan gebruik voor de fono, of u koya piu, dat is mo makkelijk, maar kom to la, voor guaini, bij mi kantaki, pakila guaini pingo. Bikana sani wachanga handle safe. De maya de ingisi ko de boycott sana changa sport safe. De boycott sana onda de taki ingisi en una taki ingisi dat one taki de swear part Dutch country, Dutch Caribbean. You see? Maar de man na ingisi. You see? Dus dat na a college a derde instantie de wani chaiko. En a bon omdat ano kan deso taki mi gote mwa uker beroep dan da kaba. Want daar fasi mo defum sa gomo hif so langa mi ade tevreden. Teke pesha defum gomo. Maar ta mogelijkheden ta kon die hebben maar uya na bien. Dus dat nou een boezani. En dat ta probleem sai peto na sani fa procureur-generaal. No wa wabi. De mataki de wanu een college voor procureur-generaal. Arkimate luku kwa kolu sevi ala wi rector nga fukati anga officier na libisama tu rector na libisama. Dus a procureur-generaal ala de sama de abide politieke couleur de abide partij de stemgi a soide na isoyen ma ala de na libisama mak. So sevi tu de abi bepalen sama di de lobby nga bepalen sama di de lobby. Maar wet is zo itaki, ja, moet make onderscheiding boven normaal. Okay. No, wat doe one PG? Te luku, de jali die we passau met PG bego, abia probleem de. Sen chafrau ya go, nee, somen sama. Ganse fa samenleven is dat afrou ya, ai woko selectief, dat want ik sama wani, a soto saka i wani ai pakan. Namitaki na den sama va konde taki. En a president sevi etaki egi opdracht na procureur. Sano mak. A OM na onafhankelijk aan oma bi politieke beïnvloeding. Maar omdat sa na nyoni ala usabi o sevi dan ye sitak Dus se de mantaki do frandra sani ne ina boto ayede ina ifele da sande na futaki fiti anom de wan problem alwasha 1000 anom de en asana du dia inia enia bi wanomo amwa problemo ogi want I want de sabio mensama sana nyoni fu wan procureur-generaal. A woko ena se fi alibisama, a woko nga voorkeur. A woko nga voorkeur. Dus, taki mo kon, ondate fu mo kon, da woko pati mo sani en, a taki wansama waidusa wani, a komender. Of na ufenya roem te fudusa wani. Manunu ko ming imuluku laulau fasi ta sa mai soto laulau fasi ta sa ke behandel ma ta sa kan hebi sa de di sani pasa de jaren de chaigwa PG noiti dus sa sande fu PG am de wan problem taki fitilu ko se kasani boom want wana nyusani en nga sama leti wepe dusum se kai boom taki fiti ma taki wam taki we bigi ligei en imluku sama tu parte ligei teke ya impida iluku sama ligei be access evitaki hey sana ligei di we ligei sana ligei di akrup de ligei dia bisani fu de kibi nee umugoda utaki dus a college van procureur-generaal a wan busani mamse kain bum a derde instantie
taki nono wabi tu nende wan chay tu abung bika ala sama ability enam no anem gwa CCG na money fu gwanda ina bia dala fu kumoto ya fu gwanda fu godu Isaac mike den dwe letia ini koneya onda ta samen stellen voor wie veranderen a Hollands we takwa itaki ingisi isi dus mike den kosi ka wanin ma mike ap dia sana ya Arkiman mi hoop dat je begrijpen weet je que tam staki procureur-generaal de wanimo dan wan a rechtsinstantie die wabi toe de wani wan kwete Holland en ke van Holland tabi Hoge Raad so wanneer omdat dat sa nou de asana sano pakan Arkiman fau dia sana ya weke busi konde sama Arkiman solesi chali fugo un tapu Arkiman te luku anafu taki dai te luku din sike kiwi we dedegwe Arkiman te luku awisani mo tanga mo de tawang wapoku besi taki na misani no mo tanga en tok peu mu feti fu koma kanda chayu sefi kona wang Arkiman gwa Facebook samai kosi samai potien libi da ye aksi sefi takenga saude pewego Arkiman fu go sodoye sikie kiwi siki we basmet te we taki na itaki futas ma fu mi sabe mde mi sine safer fu ba kabuba op gegeven moment una uyabi gezond libi samamo una uyabi gezond samamo dus wo ipi ma una ugusontu ene fu dati no sai da una uyabi eenheid mot no dala de u a Facebook e koshu sevi Arkiman te kofu kosi want isabi a problem ya hi problem ya na we sevi e doing on that na we like the sani tobe so ide sama ya take sandi ye du de no bu na ariki da ibe si fadem bi kontrakt de sevi fam de sama de kosi e a Facebook kos te simi na afu take mi no sabi you ere mi no sabi you on that sa we fika gide picking sa wani fu de picking tama da wo si we loka itaki na de picking u erek mo de pick ya sade ye we do that di odu en te luku de gangan sama yo da axis evitaki yo na disina libi pay picking de ina bi picking no ina famino ina lono ina picking food no gide sheno demono somsi luku yon da ye axis evitaki fu na libi sama yudu de sania libi sama dia bi fusutang mi abete mo ye mon dat we ye pieche ya nim baka buba ukanisi ifu abe ye pieche ya nim so bie taps do fu mi da ye duma dat we ye pieche ya nim babu sikia babu te da ye luku pe fu take ya social media ko break make money and we make false money on that we takisa ne kosi sama da they like and we kisi money da ya ma uno sabi taki na fornite ko sevi di OPM oorlog di China no ma feti nga de Oosten
Na opium orloka Senegia, Sene opium giden, nyala de verslaaf. Dus me luku mutaki de verslaaf wanga sani, u cultuur, u boko, moreel, ethisch we vernietig u sevi. Isi? Una social controle ang u sevi mo, u suso, eenmaal 24 uur dia Facebook, una, u kosi, u ligay. En if dat no sai, dat de poku di we meke, no, we aksi poku mataki fu bala poku, fu singi no demo. So mor, so sani da yo taki, oké, buitenland. Maar mij taki buitenland, mij ta buitenland. Asana sani mij taki. Buitenland poli. Ngo nou Amerika umelezi. Afernita kakabaz. No, Amerika dine ondergang. Sambe voorspel. Amerika dine ondergang egwe. Dus mij taki fu buitenland. Mij taki, zij do no ma teke wan voorbeeld na, mij taki no mo na Kenny B. Zij do no ma teke wan voorbeeld na kolonie. You see? I want to me kai. Zij do no ma teke wan voorbeeld ta demande. Ta wan dete. Ma ala se o musigi na mor susani umanga mang. Changa uma ondo sebe ondo de sikifu de sefu e sigi poti no. Le speki no demo. Na we jumpo hi na moi poku we jumpa tapu we kaba o sefi on over antal yaru na u demo. Wo de mi amtaki wa u demo. Mana nul. U benenante boko. Die we lokomoto afote a pes na u de fugomo. We vergifte ka binnenland. We pua go to ma wa iseka de olo di we tapu. De wa tapu di olo wa ipandi bombaka. Moreel ethisch wa demo. Le spekino de kabitemo. Gamang angalese a demo. Nono yesi wan gama ike wan somar sani. Yesi wan basi ike somar sani. A heer structuur vernietig. En die structuur vernietig. Dat je naar je de. Maar je naar je tampo maar je fadong. Alleen je bepaalde boye sing. A tampo maar na lutu. A zo de. En hoe de basic vernietig hoe zevi. Waar je lukumo. Eenheid no demo. Na wansa manu demo. Moreel ethisch hoe fadong. En zolang je lasi dik dat die waardigheid. Dat je naar recht mogen kai sama. Allah man die is dia sama. Maar omdat je lasing a demo fu make understand to sabu anga sanobu. Daarom make na waarde na itelimo maar ina sama ay waka. Make a committee bus kode taki we waka ma wa iteli. Make a no de taki we waka maina unai teli ma we ude. En na pasi de ude gwe. Sama ipoti wa ini. Den kan sama fu den gawang. Den gawang una unoma bali de piki wa bika erak mode. Hogi mode fu de sandi wedu. Kosho sefi, le mesando sefi. Potuli biaganda. Datu wedu. Ayo taki o sai taki. Ala sama we one day. Madigwe sotu neifika abaka. Iteke, iduazani iteke moni puifuka. A problem di wabi na money. Money mekewe du alasani, money mekewe du sa unobe mudu. Ma fu some wan fu be opo langa u anu duansani. Langa u anu duansani. Dati de wabe de na some wan fu kadubi oluku bika wabete mo de tawa bete mo wi. Mana altijd na wi. Altijd na wi. We leef na wi. Hoe makkelijk baag abu ya makkelijk voor leef. Hoe makkelijk voor potu sefi gita sama. Hoe makkelijk kaini sani. Hoe makkelijk voor kisi. Isi. Meke us don nou denk u sefi.
Make you do that, thank you, say if you want to go. Teilu sosani eliges fading, tawa ifete kwa fesi. Igo miti wan jukanige wan kantwa isutigi. Maso wan, that demande kaide se ifi bakende man. Mada usefi ye piding. We live for aya kishe mo imeke akoshen. I'm koshen. Let's pick ya demo. Ade. We finale speki gima. Finale speki gida. Amidi na ida. Ne we abile speki. Jo taki. If you speki ade gima. Ami ole speki. Ne ya ole speki mi. Daro meke som so iluku. Da iluku da iwayede. Bikadio taki. Au kosi. Da iwayede. Ma wayede di wayede de. You know sabi taki yu de kosheli geide. Na problemi is ugi sevi. Na igi oloye diki. You see. Meki adu no taki ufende unyanti de da akaba. Unyanda ufigi umufu waka ekefo. Ne. Nke usudonda udenki usevi. Pewego. Pewu wani kweke buskonde. Bika info 12 yuere. Sama no sabi. Ade chike di no wabe meki aboto. Arak fugwaini. Ube de lafen. Take ya gwaini. Toku de lafen. Bika fibe go. No wabe upuyu. Toku de ago. Take ya watakon kia la de. Buskonde sawedu. Temi taki me itaki futaza ma. Hey ma de tamnei. Mia natasa ma mia buskonde satu vio kanisi. Satu via fikan. Tawa kwalificere. Sa makao kwinti ala una wang. De sa dati mi taki mina ilu kutaza ma. Mia sabi fadeta, mia sabi de libi. Mia sabi de gansa ma, mia sabi de kulturu. Alo asimile ishe mia we dipi aini. Mina den. Ma mina mi. Meke mi. Robia mayangi programa wiki. Gadu giwen. Ta wiki. Udia ibaka. Wiki na wa programa de kona yunanga Meester Robbie Amine ala fode oko na neti Wiki.